Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau Jumatan di Masjid Terapung di sana. Kita mau sholat Jumat di sini. Kita santai dulu di Pantai Losari. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب قل ادعوني أستجيب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قادر الاجل اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم انا نعوذ بك من العجز والفشل واعوذ بك من غلبة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعلى ربك ما يشركون وسلام Oke, ini kita lanjut bagian di tengah-tengah Pantai Losari. Kalau jam begini sebenarnya menikmati Pantai Losari, asik, anginnya sepoi-sepoi, cuma panas. Kita nongkrong dulu, cari kopi. Ini rumah sakit Stella Maris.
Nah, kita mau ngopi sama teman-teman. Pak Haji. Ngapain Pak Haji? Pak Haji, kita ngopi dulu Pak Haji. Ini yang tadi azan tadi di masjid. Ini tadi yang ceramah. Saya sendiri tadi yang paling belakang duduk. Nah, ini suasana di Pantai Losari. Banyak penjual karena kemarin di sini ada acara deklarasi. Itu banyak kopi itu. Itu. Oke, kita mau cari makan dulu. Ngopi sebentar. Bersama tim masjid. Iya, kita harus taat. Kita harus taat sini bang. Masuk ini video guna. Ya, apa ini lah? Masuk atau peluasa? Sembar. Jauh kah? Mana? Halo Mister. Ini pencari tim Palu Basah ini semua. Mana tidak? Itu Palu Basahnya. Kita makan dulu Palu Basah. Sini. Peluasa juga gitu. Palu Basah apa namanya? Musen. Palu Basah atau Musen. Sama coto Makassar. Lihat yang jadi tukar dong. Kalau dia tuh sebentar ini datang lagi di pantai. Palu Basah Datu Museng. Nah. Mantap. Mantap. Ini kaki lima tertua Pak di Pantai Losari. Ini? Iya. Legend ini, Iya. Saya kalau di pantai ke pas jalan ke sini. Iya. Dari tahun berapa itu? Tahun 1980 Pak. Lama. Pas 1 tahun umurku. 79 ya. Iya, ngaji ku baru menerima Om. Iya. Baru tidak pindah Om, cuma bergeser ke. Ya. Saya dulu kalau pasti kalau di sini kan. Iya. Iya. Makanya pulang tadi sana masih makan. Mantap. Palu Basah Datu Museng. Ini juga. Wah.
Oh, ludas. Tiga ano. 3. Ada tambahan telur kerupuk. Nggak ada. 100 pas Pak. 100.000. Kamu? Kalau kelas bawah ya. Iya, kasih deh. Iya. Kasih Pak. Iya. Kayak di Malioboro kita ini. Padahal kita ini di Pantelosari loh. Said. Menyapa dulu. Oke, ini kita sudah mau keluar. Jadi tadi gitu kita sholat Jumat di Masjid Terapung. Kemudian kita nongkrong di pantai sebentar, cari makan, dan kita sudah menikmati palu basah Datuk Museng. Tadi kita makan bertiga bayar 100.000. Ini kita mau keluar dari Pantai Losari. Karena sini sekarang cuaca lagi panas-panasnya, matahari lagi tidak tahu berapa derajat ini. Jadi sampai di sini dulu video FC Makassar edisi hari Jumatan di Masjid Terapung, sambil kita menikmati palu basah Datuk Museng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.